my name's Leah. So today I'm going to be showing you a pine nut coleslaw. Okay, so the first thing that you're going to need is your cabbage. You finally chop it and you can use green or red, it doesn't matter. So we put it in our bowl. Okay, and now we've got here cucumber. I'll show you how to cut it like this. Alright, so you get cucumber. We're going to chop it off. Okay. Finally slice it and then get it in top. So you get nice strings. Okay? Cucumber is very hydrating, so it's good to get water. You have a lot of water in here. Very fresh. Okay, we put that all in there. Alright, now we have carrot. Now I've also shredded this. And I'll show you how to cut it like this again. Now if you have a grater, you could also grate it as well, but if you need to chop it. Okay, we've got the carrot, we just throw it all in there. Now we've got capsicum. You can use red or green or yellow. So we see we've got all these different colours. You want to get as many colours throughout the year. Now we've got green onion, spring onion, shallot. We've got 6 of these. So I've cut them like this. I'll show you how to do that. We cut them on an angle. Yeah. Okay, so it looks like this. Alright, now this is okay, so now we've got half a cup of pine nuts. We got them down there. Before we put them in though, we're going to make the dressing and put the dressing on first. And you only put these when you're going to eat them. If you put them in beforehand, they get soggy. And so you want to keep them crunchy. So
so now we're going to use one За lemon. амтлагчаар болохоор зэрэг лимоныг хэрэгж байгаа шүү. За. Alright, so we get За the lemon. тэгээд шууд юм бэлэн ингээд даас ерөөсөө хийх бас тий. So you don't get the seeds, you put your hand over like this so you can За grab the seeds. лимоныхоо үрийг нь ингээд салгаад авчих гэж. So, За тэгээд seeds in the bin. гараараа шүүгээд авчиж байгаа юм тий. Oh, did I get one in there? No. Oh, that's good. So lemon is very good cleansing on your body, the lemon. За лимоныг бид нар болохоор зөв нөгөө цэвэрлэх юу юм тий. Энэ цалаад цэвэрлэхтэй аяг хийдэг болсон шүү дээ тийм ээ. Тэр чинь лимон бодож сайн. Сонгож байгаа амтлагчууд маань дандаа хийхдээ одоо ирүүл Okay, now we're going to do some soy sauce. 1 tablespoon of soy sauce. За соёс савидэ нэг юм хатгаа хийгээд лимон дээр хиймээ. We're going to put half a tablespoon of olive oil. So only half. За тэгээд соёс. Хоолндоо дандаа юмудаа тэгэн төсөөлж байгаа шүү дээ. Okay. And then so we're going to do 2 teaspoons of honey. За 2 хатгах зүгийн баг. Now we could buy dressing from the store already made, but this is healthier. За ерөнхийдөө нөгөө хурцтайнд байгаа бэлэн амтлагч нарыг одоо ийм хэрэгчлэг хийж шууд болно. Гэхдээ аль болох нөгөө эрүүл хоол бэлтэж байгаа учраас амтлагчаа бас ингээд өөрсдөө бэлтэж хийж байгаа. They add things in here that are not good for us. За мэдээж яг ийм амтлагчийг бий болгоход бол яг нөгөө эрүүл бас зарим нэг найрахтай орцсон байгаа учраас гарын дараагаар ингээд амтлагчаа өөрсдөө хийж байгаа. Yeah, so now we're going to do 1 clove of garlic. За тэгээд And then we're going to crush it. Get off the skin. нэг сарамсыг ингээд хичээд чинь. За өчигдрийн хичээл дээр ирээд байгаа учраас сарамсаа бас хурдан амархан аргаар айлхахыг заасан. Шууд юутаа гэдэг сарамсаа хийчихсэн. За дараа ингээд авахаар зэрэг аягүй And then we use garlic chop. Garlic has very strong antibacterial properties, so there's good antibiotic, natural antibiotic. За сарамсанд маань болохоор нөгөө юм вирусуудыг устгах тийм ээ. So good for disease and cold. Болсон байж байгаа сарамсуудад баг хэмжээгээр ороод. Alright, so we just get the lid on there, give it a shake, За ингээд straight for it. Okay, now just mix it all together. за одоо ерөөсө бүгдийг ингээд дахиад And then хөвчүүдээ шингээгээд өгчих юм байна. you can put this in the fridge, keep it cool, and then when you're ready to eat, you put in your pine nuts. За одоо ерөнхийдөө ингээд бэлэн болчихсон. Тэгэхээр яг ингээд бэлэн болчихсон чинь хөргөчөнд хийгээд хөргөөгөөд тийм ээ. Тэгээд яг одоо эдгийнхаа өмнө самраа хийгээд. So I'll put them in now. За одоо энд We're all going to have a taste test now. Оролцоо байгаа учраас самраа шууд хийжтэй. Хөргөчөнд хийгээд хөргөөх юм бол бас илүү амтнаа шингэж хүрнэ. So, with a meal like this, you may not be used to this type of food yet. It can be a little bit tricky to start new things, but I encourage you to persist because your taste buds will change over time. За тэгэхээр бид нар ийм зүйлээ ханддаг бас тэр болгон өдөржиндээ хэлээд байдаг тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг амтлан ингээд хийж байгаа учраас бас мэдээж бид нарт одоо ингэ сураад мэдээ басгаад одоо хоош гэсэн тийм ээ. Мэдээж цацаа хэрэгтэй. Гэхдээ та бүхэн бас айл болох юм төрлийн эрүүл зөв хоолтыг бас өдөржиндээ ингээд басгаад бидээ басгаад хоол хүнсний халуун болгоолой гэж бас хүсэж байна. You all want to be here for a long time for your families, so to eat healthy is a good way to start. Тэгэхээр эрүүл зөв хоол
сайн хэлчихлээ. Тэгээд ямар учиртай яагаад бид нар ингээд ийм төрлийн хоол сонгоод мэдээд хичээл байгаа юм бэ гэхээр мэдээд бид нарыг яг бурхнаас л нэмээ бидний биеийг бас эрүүл байлгах гэж байна. We thank you so much for coming. We hope you enjoy it. За тэгээд бидний хоолны сургалтанд ирсэнд баярлалаа. За тэгээд амтхаа бас сайхан байгаа. Сайхан байна. Tomorrow we're going to be doing another demonstration and we're going to be doing 2 different breakfasts that you can have. За тэгээд маргааш өглөө болохоор зэрэг 2 төрлийн өглөөний хоолыг өглөөний цаг хэлхэн бэлтгэхийг заасан. Яг энэ цаг. За. Тэгээд маргааш